हाबाफारि बे हाबाफारियाव साफ्रोमखौजोंबो जिरायफानानै सावरायनायनि गेजेरजों जोङो सावरायलांनाय मोनसे मिजिं थिनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय गोजोननाय जासिबाय दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय रन्जित साबायखर जासिदों दा आलासि बिथांमोनखौ आङो हाबाफारि बायदियै जोंहा जोब्बाय आङो बेवहाय बाहागो लानानै जोंनि जे फुंनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनै मोजाङै मोजां दिनै नुजाथिनानै जाफुंसार होनायनि थाखाय जोंनि बेवहाय नुजाफैनो हानाय बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारी आरो स्पिकार खाथिराम बर' आरो एमसिएलए सायखं बसुमतारी आरो गोबां जोंनि बेवहाय साहित्य सभा बर' समाज आरो गोबां दिनै संगठनफ्रा फरायसा आफाद दिनै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर जासिदों आरो बेवहायनो जोंनि गासै आगुनि जायफोर दिनै काउन्सिलाव बिबान मोननाय दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै मोजां मोजां फुंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आं साबायखर जासिदों आरो बेवहाय दिनै जायफोर मुंख्लं न'खरनि सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिदों आरो बेवहाय गासै जोंनि एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोंनि दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै केडार बिथांमोना लैहोर लैहोर बाहागो लानानै जोंनि फुंनि हाबाफारिखौ मोजां मोजां जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो बयनिसिमबो आरो खेबसेबाव साबायखर जासिनानै दिनैनि हाबाफारिखौ आङो बेवहायनो फोजोबबाय फुंनिखौ आरो गासै जोंनि बाहागो लानाय जायफोर न'खरनि सोद्रोमा केडार दैदेनगिरि बिथांमोन फारि फारि बिबानखौ बावलांबाय थानो खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों बनखादा नेट नाङोना नाङाथाय इयाव जिअ'आ ए नाङा माथो लाइभ होनांगासिनो आंबो होमब्लालाय ससे लाइभ होनांगासिनो आंबो होमब्लालाय আজকে দিব না লাগে না আর অলম হচ্ছে তুমি ফোন করছো আর কি বলি बेसेबां थांखो बेसिम बिदाबियो 100 जानांगौ बेसिम बिदा औ बेसिम बिदा होखांबाय नामा
Rahmat. Oh. Umar Raza फंबाय Umar Razani फंबाय बियो लाइभ केमेरा सावरायग्रा एसे সপোন পূৰণ হ'ল বহু সপোন আধা হৈ গ'ল কি ক'ব আজি ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট আমি ফেমিলি সকললৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আৰু চেলুট তো যি হওক আজি আমি বহুত আশা আৰু চিন্তা কৰি পেলাই আজি ইউনাইটেডলি হোল ইন বি আজি মাৰ্কেট পালন কৰিছোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল ইউনাইটেড ষ্টেণ্ড ডিভাইডেড হ'ল তো আমি আগন্তুক দিনত বহুত দেখি পাইছিলোঁ বাট টুডে আজিৰ দিনত আমি ইউনাইটেডলি টু ছাপৰ্ট দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টু ইমপ্লিমেণ্ট আৱাৰ একৰ্ড ক্ল'জেছ আমাৰ যিমান ক্ল'জেছত আছে সেইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যি দাবী দাৱা সেইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰত মানে ছাপৰ্ট কৰি পেলাই বা চৰকাৰত থাকি পেলাই আমি কাম কৰি যাম বুলি আমাৰ আজিৰ উদ্দেশ্যত আমি ইউনিটেডলি এইটো পালন কৰা হৈছে কিছু একৰ্ডৰ ক্লজ বহুত বাকী আছে আপোনালোকৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন বহুতে পাইছে বহুতে পোৱা নাই ইন ফিউচাৰ প্লানিং কেনেদৰে মুভ কৰিব ৰিহেবিলিটেশ্যনবিলাক বা ইন পাৰ্ট অফ ৰিহেবিলিটেশ্যন সেইটো মই কওঁ যেতিয়া আমি দিল্লীত আলোচনা কৰিছিল আমি টু পাৰ্টছত আমি আলোচনা কৰিছিল এটা হ'ল হাৰ্ডক'ৰ এটা হ'ল মালয়েছিয়া চ' ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট হেজ একচেপ্ট আৰু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে আমাক একচেপ্ট কৰি লৈছে আৰু ই মৰমে আমাৰ যিমান যোৱাবাৰত 4,000 more than 4,000 কেডাৰ্ছবিলাকক ৰিহেবিলিটেশ্যন দিয়া হ'ল আৰু এগেইন আৰু বাকী আছে 4,000ৰ বেছি বাকী আছে সেইবিলাকক আমি আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনত অহা দিনত আমি নিশ্চয় সেইবিলাক আমি দিব পাৰিম বা গভৰ্ণমেণ্টে সহায় কৰিব এইটো 100% আমি বিশ্বাসত আছোঁ থেংক ইউ